then some da say na mama akwaba e de Badwam TV Badwam dwumadi a ye de bro so emu fa bi e de amaya ye ka apomuden komo 5 minutes de bia ka ye ho sa bre ya 5 minutes most wasua bibi na adepache nso wasa ato aso na wotwi ye nro na ye hyase dental caries e ho komo ye kaka mante hwekura ye se nkwada no kura de pa se nkura wo se pa this is a feeding bottle na de mom no mom how can feeding bottle give kaka to akwada e serious faster ma endpoint homeopathic clinic na daroma e na ye de ebrowa ye nyina ye suade ahodo e wa pomodin mo frɛ no bribi obeje o so frɛ no mame ne nkasa ne ni nkomo na kwaje apomodin wo se be ya bribi obetimi abeso yasone ne nya titiri ene wadi nkomo 0244 867068 0244867068 yare bia frɛ no ontume nya onsososo baso obetumi nso a ode homeopath kwanso ebe ma ho ayo den beda majority shase water adi guso me working kakra ope bia ofre wo ma na ko Instagram a obehu Augustina Mensa Efim ewa ha oba ye na asemi mu akwa baby na medase de ne cross kaka teacher pa me hwe nkura na de feeding bottle. Okay, so on say feeding bottle in na ye di na anajo no mo mo tin Cerelac even no for kai de manage be sugar wo but ya ba time no anajo ne ya pre yes nti ye feed you wie ya na ye de na to ho adakora mo breastfeeding na kro bi o be no for nation no ma no ada no ma me so ada e bi aka nenum ni aka nenum no emo ana e wo se ka mo okay esene ho ban no they are feeding on it till me di kan actual brain bi etwe mu say acid yes omo end products na acid nti eno no be hu say nkola e friend rampant caries nkola mo tie di feeding bottle ne breastfeeding na anajo no especially mo sin nyina aba no say obi na no na sin nyina black e wo man bebre caries bebre and no na enye feeding bottle no is our problem but say o feeding we are say god's crying is you are fa ho na manisio okay na emfa ho na start sugar na e wo nenum no emfiri ho empanyimfo so ya ye ntwitwi yesi enwumre no ye didi fufuo ni konkonte snacks bibia ye di ye no ye ba fi ne jare ye no ye just anyama ni nyina wo yi no on say that's why akata ya no so for a long period no eniema akoso bacteria ne didi they've left the acid atna osene so ache into that process no ekoso for so many years no na a decay esino say who did this here now the chance in your when you trim na de chia na bibi kraba so as that process na koso over the years no na a decay esino na se kaka na nya fitia na eba debi ansampo na be ya no wo ma beti sharp pain bi wo on finance because it just came once but the body is just alerting you that adie we koso empepi no kaka no be me pena asem ho ne say asori anope ya arteries ni veins akese ni ejuma no no anka adie asana wanda no because some dey ketse na ehume very well into courses no number 1 oral hygiene na intwitwi yesin enyumre no it's very essential so adie no dey course kaka echenhwe e na plug me ka plug a hon say obehwe o senase ne bi wa na yellow it's a bit me green na e ko black sa plug no eno no etimi ema kaka eba yesin pa because bacteria no mo wo ma they stay there no ma has e na kaka no enye de ehu o esene so pe caps no so no pe o e betimi akoye root no especially say plug ne de ba etimi ko root no e na say ko root na eno no e ba esene so po de aya na bibi kaketi me fa but ko root ne there if lost the tooth for good. So those are the two major things I'm saying about the cause because I know there it's part of us oral hygiene in the kind one of the course and then the plug is also another cause of it. Yeah, that's it. So na number no Naija 0243 728542 0243 728542 sa freno na enene nkasa kwan be na mefa so amedi manumu ni wante hwe kura no o send you twitwe twice a day ebeboa fasedama endpoint homeopathic clinic 0244 867068 0244 867068 only endpoint kasa
wo ha wo nyina to atwa wo apomden mu medin afia amankwa tamakro china nkwa modern ho a ebesehia